Ener mala kenyam kanasin content barashme bajaling de jogano ya kamal ka nur online tv kajan wasme de koran palping ke ling right in content talk kenyam de kon la regislo acha ka kwire ga manan ti to re wichin wini ka sa sudan ka queen warin content chinyin karodien kietin che ga karodien gwad missionary shop ka jok ci yekien shike test niantin ana me kel mi konde shonga ja kel mi gwa ke kel mi jak kushimo de ye lar de jogo no jak long chilo dan chetet na bane ro ridina na go tama to gwas mi tele light indeed even kushima gwas mani men bu kono kwen katin kon ti lat karodien re wi dan there are just watch kane kon dial kon lan wari ka ta dan shi yek she ka pene ka kaja ko kan wari mude kan nyen karodien ka dupin kon de la kan ga ka jen tama shi ka dia to go nyod je gwa no den wari de ka shara gwa ka mude ka mat mude ka jal kel ka je re te ka manan te ka dung do man kula bace long nuari chicken gel kel jen menen yena montame nyi na ga jere kem ka are kem no mo do mi jira ma kana ngaje no chin wari nyi karodian china nyi ka kem abe man tere sa sudan abe wala shwali ngade ka juba ka ye jen gwal dan nyi natin ye ko de kem tin to mi jen gwal dan chin wari chin nyi karodian ten shinay ti shop ko jok ji ken ci tes nienten ana mo kel mishalat gor jen o den wore de karudi na mat na me kel gor de yer main ke je ko ci kon lat pan man de dien gwas me de ko rach ka kwi man ci to ka gadol gor ka Somalia re wiki Somalia ci gad nuhri tin la dolan kon gor re wichen bini ka Somalia ka Ethiopia ci gan nuhri ci ke nyen ka ji Somalia redul gorka antara munana ga kana pan kan la da gwadu no ci kor mo ci tok ngai kono no la ko la kana tok men de kula lar jene ka garin kono gor wini anu ala kori jin mu gor jin la gor je bidul gor ko du bi je gor la tok ko mo dong ba jojo ka do mi ci gwa ko tana la dop ko na ba de ji jojo tama ko dong de dul gor ko du de je lose ci mandana dong de je dul gor ci bi je ba ci jojo bang ko ki ko ki ci nyin karan man de tin long dia de yana man rodun ko shiri to kin dia ci ko ye na me mu gor je no de lat kayem ka de yen lim ko bane tin ko nat ko rodien bana ko kula ngachi bana nyoro gwasa me kati ko kien ngai kono no en rewi ka gambela shirka man ci kono ngaje no lamal ngode mal dana dong de narmat keje en mal dana de kon lat gwasa me de kon la mal no re karodien la mal no re kamne ken karodien jena mo de ko raiteno ci kon duro ko ken ci kono maten ko manyam chawjin la kona yeje na dorun mi yeje ci ngai che go acha clean bu kulo jen kulo dornen ko ken bi kulo yeje men yam doran ko no re chana jelonga mi yei kono mi chana jelonga mi yei kono okay gwa dera gwa but mi ken kono long ko de kono yeje ngum bu to re doran nyu de jagwa no de ko rach ka kwi gambela ko de rikin kontin je ne konke tin kam no re karodien de kon goro de kon kanga jagwa ko de ka to de goro den kapchong ko kan titi kan wane ti je kon ngong re te ka de la to mi chang re ka gambela ka kwi en security ka mandam de tin goro jen wo de security de jeri aleka mden wore de yeken de ka gwa ka jen anyok kan war pangen karodien goro je de kan te ka mat politician ken bo dwakot ngani en ran no ko no de no de ka wo niam de kan mo de kan la especially wo batik ran ba je gam kel mi bumbu melong mi goro na ran de je goro no de ne ideal de ka mat jen la dan ku ko na tera tameno mi chana te ka mat mo gwa kam no kon ne ko nan wori de china ndere je ger duno ka telmat ka manan te ka kon mu je gwan wo shikon ne kon lan wori ci tik dan chebe men gwa no mi kon te ka mat de we dan der gwa long
ki deri to kon tin je ko kon wari de kon ka luang ka mager kon ka dungno mishi kon gorno bana let kel brama let karwade tele mu gam kon mu luang ka leni re rol nori na me kel mu gorno de kon ngach ka jan gwasme nori no de kon ti ko de kon ti ka matra yo dan ka gambele na mo kel minyo kon jien bana wo ka South Sudan bana reki pi South Sudan chalat gwasme ne take a meshtung wane sha kebre wika South Sudan and gwadana wa majita wa captain a greater Tambura Kantiska Western Equatoria and which chale Western Equatoria and we need cha make ken chaka kep made to kudang barrow chaka kep ko ken te kore shanka ken pediality na Carodian kana antama shukuma South Sudan je gujen ko be malba tere within we need ka jan Western Equatoria mente ke juba ba yi kem ne ken cha ke betama medi shugo ku dang baro cha ke ko go ke jan o ken ti yer kana cha ke bo men RPG ni kna ni de men ni tungwan pi kem ni cha ken ne to cha ke ka Western Equatoria munyo da gwan wo magwa long du malat ke je na mo de corridor tel rewe ka South Sudan cha ro ma cha jalat no Gwasame tere ko ken share leka te de kon ling de kon ngach chala do ka nedin kontin Ramadan la Secretary General of National Constitution Review Commission ajene en National Constitution Review ken de kon lat kan wat rewike South Sudan ngai kon te mishala permanent constitution mulat ka rewike South Sudan ka jen Gwasame and permanent constitution mo malaka rewike South Sudan kangai kona wo South Sudan we ke election wajen point de kan fan ken jeka la yewten kon de kan do ko lat keje wa kan ka koncho na me rekel me dir long tam ko metal yewti cheben adobe dien ba ko ngwini ba je la don rewike South Sudan right kon ka do badanan de mala ban je rewike South Sudan tam ka do mane ko ngai kon gwan tam kan ko dan ro kontin te keter Dr. Machatin kana sir ke mi yadit no na ko ngwini ngai kana wona ko ngwini no kadin ko nyo do de ma da tane china blure kor kan ga kontuk jen ko ne tama kan constitutional reviews yoke kan ke European ke do dan de constitution ke bongmon men de lat no malat ken wo lat ke kan kana kontuk na me kel mi te ka gaban tama revolution wini ko kan yoke kan ka realeka ka gor kan ode yo de tin no te mu chalat gwas meni ka kor gwa de dan kon de kontin la roch kietin lien ko ngwane te mu di mu chalat do is National Minister of Cabinet Affairs kon tin let ka kui de kon la ke kui ngwane lat ko rodien rewi ka South Sudan en wo isha liet icha jacob ke cha yod joka 5.5 billion isha ka jak United Arab Emirates ko de liet mo de liet South Sudan de jakulo kwa sikan la ta kenel tele liet me cha kwa tele liet me cha kwa ka 5.5 billion ki me cha kwa ka ji United Arab Emirates la UAE ta tana ta mata ka Dubai kene ji Dubai kene ne ji South Sudan tele liet me cha kwa tele liet me cha kwa ne je ka runti 20 kan mo ne ka she talk mena je bini tungwan la je no dong cha liet cha ja kwa but chiram da la Minister of Cabinet Affairs rewi ka South Sudan kana national minister rewi ka South Sudan kana tele yoti 5.5 billion shamon changam la deno cha liet cha kwa karuni jendang do rewi ka South Sudan kana ka jana mo lat kana je gare jam so na many kana allegation munyon yeno kana ka tele micho da la rewi jen bini ka do brani kan lat ka jam so ko kujamo kani na me tele mugwa mulorode Gwasame akuma South Sudan ne ramna la finance minister awo Daniel Chuang ajenetele yu to ba kamlat
Kita ba kam lat ka kwi ko liet macha kwak ka jan kor gwasame ko liet la kwak liet na na kul te ka South Sudan ba kul jokul nan ka Sudan dungno ka kwi kor ko lat ka rodien rewich ka Sudan che ken no cha liet mo cha je ko so kwi mo salary ke yo che to no cha yo cha be ke ne ko la civil servant ka South Sudan na mo mi ken lar no charo mo cha je kwen ko wa tiliyo to ba kaf ne tin ko tidre kuma ka South Sudan na me akel mi gore en go dawe reidun ke de yenaling ko do dana gor ko no de lere de ko re jam ga jam mi jira mi jidit ka tin ko lat ko no gwas me da go alon ko de channel de jobor bana nyo ro nyo ka tin ko kena ko lat ko den okay men job gwas me awatel kwagni tinde ka pur ka ke rewe ka South Sudan waja ka South Sudan ko bete ke bod midit kwatun kono por ka ka dikian torbeli kana yo men walan kon la wa dwa ke kan wan to wan wana me kel mijak which ko bete ke boss na me mishala de ken ko do dana de right ti de kelin ka ja ko gor kono bu ko rwandi ala kon la to bana ka linga gwa bu kon ta nda nan ce wala lat bu kon ka linga do mu gwa ko de ne dia daga tega ngai murung ka ta da na South Sudan bu ka ja men gor kon long gwa sa mani ku ko ingweni ko ingweni miteten de South Sudan foinde der wure malka michi ko ingweni mi je to ke je to en ko ingweni man lat ke ka kuje mo dera mo go alun no de ne diala kon tilin ka rwanje ti de gan ngaje no men gor gan tama ka jan gwasa me o South Sudan be yigure malka tele kor mo gor ke buto ten ko wore malka gor kan e dialan kon tin gor no de Sudan dera malka ko de kan ne tin kon de kwai reguchen bini na me janan de kon ling ban len jik kamando dien ko kwasen be an biata kamal bye bye